I pozdrav ljudi, opet ja u novom klipu. Znači ovo je sad kao sljedeća staza. Ja sam prešao ono i ako niste ukapirali, trebalo je da kad dođete do kućice se vratite do onog stuba i on sam kao hoće. A sada, pošto nisam nijedan put probao ovu drugu stazu, odlučio sam da to probam s vama. Znači, okej be, mani me. Ne kapiram. Znaš tako ovako. Znači, malo dobro. Nije mi jasno samo da sad treba di. Pokušavam da bez ovoga da ga ne upalim. Aha. Tako. Siđi sad. To. Tako. Došli smo do neke drugačije staze. Gle. Neću sad. Sad se setim, tu negdje je bilo. Pa što se pa moram da ih pobijem sve, šta me briga. Opa. Uf. Što zedno to staza? Nisam nijedan put igrao. Jo. Izvinite, malo kašljam. Gledaj. Skloni me ovog miša. Ajde bre. Ne. Sve sam se navikao na tu treću. Tako već može. Ti me ne trebaš. Tako. Sad ćemo da izleti onaj drugi. Ajde! Sad ću još jednog. Ja. Mislim da ih ima dva. Dobro. Što uvijek ne... Ja. Moram da provalim da ga... Ne! Koliko puta ću da se ubijem ovdje. Haha! Jok! Gdje ću više? Opasno zeba. Bre! Ne zaboravimo. Neću na treću. Lele! OMG! Fuck. Znači... Ajde, dečeve, ne mogu. Konačno. Hop, hop.
sad malo izjebatu. Ne. Znao sam. Opet me zajebao. Za malo. Ne, šta ću ja kod njega, bre? Koji mi đao? Ajde i tebe da pijem. Tako. Sad će ovo svinja mi to izluđuje. Evo ovako se to pravo. Padna. I sad sam ovdje crknem. Eto ti. Dobar. Zastavica. Sad me boli ovo za sve. Ajde. Očekujem ove cigle da padnu. Znači ovo pada. Čekaj. What the fuck? Ide. Ja! Ovaj klip će malo više da traje zbog mog neiskustva u ovoj igrici i prvog igranja u ovoj stazi. Ali nema veze. Zato ću nešto da uradim. Pa ću da ga stopiram i onda treći deo. Ajde da još ova 3 života da istrošim. To 50. Evo, jo. Koliko ovo igrica suda ima nešto da se baguje. A zaboravim. Znaš kako života? Još jedan. I odmah sam crkla. Znači ljudi, ja ću da nekako ovdje ili pređem, ću da nastavim u sljedećem, trećem delu. Do tada vidimo se.